Reka nongere mbahe ikaze kuri Bayingana Semugeshi dosiye analytique ndetse no kuri Forbes official. Igitondo cyo kuri uyu wa gatatu n'ubundi tugaramukiye ku makuru yo mu burasirazuba bwo hagati nyuma yo gutangiza freedom whatever mbabare mbyite gutyo. Leta z'ubumwe za Amerika ise ikuraho iyi gahunda yari igamije guherekeza amato y'ubucuruzi yaheze mu muhora wa Hormuz. Yari yemwe na Iran bikomeye hibabwira ko ukuhirahira ukaza mu muhora wa Hormuz udasabye uburenganzira Iran izakurasa bitandukanye nuko wowe wabitekerezaga. Leta z'ubumwe za Amerika ziciye bugufi imbere ya Iran, ariko babyegetse kubahuza karibo bashobora kuba bafite icyo bakoze kugira ngo Amerika ifate ikindi cyemezo. Biraza guherera he? Karibu bwana Semugeshi, ndagusoje. Yakoze cyane Joseph, kumikaze mu kiganiro tuba tuganira ingingo zigezweho ku ruhando rwa politiki mpuzamahanga. Itangazo Perezida Donald J. Trump ubwe yiyandikiye tugiye gucamo ubundi turebe ni bande ku mugani ari kugerekaho, cyane ko muri iyi minsi ukwivuguruza kose ngo gushingiye ku busabe ari kuba yasabwe n'ibihugu bitandukanye. Mu magambo ati tugendeye ku busabe bwa Pakistan ndetse n'ibindi bihugu atigeze atangaza, ati operation y'agatangaza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iran ndetse no gukomeza guteza imbere ibikorwa byose byacu bya gisirikare, nemeza ko intsinzi yagezweho, ngo hari amasezerano ya nyuma bagiranye n'ubutegetsi bwa Iran. Hanyuma rero ngo bitewe n'ayo masezerano ngo iriya blockade cyangwa se ariya mato yabo bateretse mu muhora wa Oman, mu kigobe cya Oman azagumaho, ariko iyi project bise Freedom yasanasobanuye ikigamije, ati ni igamije kubohora amato yose yafatiwe hariya muri Hormuz igiye kubihagaritsweho by'akanya gato, turebe niba ibyo twemereje na Iran biri buze kujya ku musozo. Hanyuma kandi cyo kwibaza ngaha ni ikihe? Birazwi ko nta biganiro bifunguye bihari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Icyese kiza mu ntekerezo z'abantu, ese kuyihagarika koko nibyo biganiro niyo byaba biri kubera mu ibanga, cyangwa se ni pression militaire y'igihugu cya Iran cyagaragaje ko cyiteguye kugera kure no kurasa ku mato ya Amerika umunsi w'ejo banayarasheho ndetse bagakora n'ibikorwa bya gisirikare birenze kuri ibyo. Joseph, ni ibiganiro twari twagarutseho ku munsi w'ejo nyuma y'uko Leta z'Ubumwe za Amerika itangaje iyi Project Freedom, ikavuga ko iyitangije mu muhora wa Hormuz igamije kurekura aya mato y'ubucuruzi yifungiye cyangwa se yafungiwe mu muhora wa Hormuz. Wari ubigarutseho, twatangiye kubona amakuru acicikana ndetse binavugwa ko hari amato abiri afite ibirango bya Leta z'Ubumwe za Amerika yarashweho na Iran. Ni amakuru yakurikiwe n'ubutegetsi bwa Donald J. Trump avuga ko ayo makuru ari ukubeshya, ahubwo CENTCOM b'abasirikare bari mu mazi ya Oman bavuze ko Amerika cyasi biro bikuru by'igisirikare cyo mu burasirazuba bwa Gaza, yego, batangaje ko ngo babashije kurekura amato menshi y'ubucuruzi nk'uko babivugaga, ariko kandi itsinda ribarizwamo aya mato y'ubucuruzi yari yavuze ko hatambutse ubwato bumwe nabwo bigoranye, bivuze ko inzira yo muri Strait of Hormuz igoye, bavuga ko ba nyir'amato batarabona uwo babaza igihombo cyangwa se uwo babaza amakuru yerekeye n'uwakavaringa igihombo bagira mu gihe Iran yabarasaho nta gitangira. Byakomeje gusa no guterana amagambo, ariko kandi tukabona Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Aragachi yigiriye Beijing mu Bushinwa kuganira n'abategetsi bakuru b'iki gihugu cy'Ubushinwa. Ntacyo Amerika yari yatangaje usibye kuvuga ko iri kubikora neza, ariko nyuma y'amasaha ataragera kuri 24 dutunguwe no kubona ihagaritse iriya projet, ikabitwerera ko Pakistan nk'umuhuza ndetse n'ibindi bihugu bitatangajwe aribo batumye Amerika ifata iki cyemezo, nubwo amakuru ku rubuga rw'urugamba yagaragazaga ko Iran ikomeje gufunga byuzuye Strait of Hormuz kandi izakomeza kurasa Leta z'Ubumwe za Amerika ngo niyivanga mu gikorwa cyo gushaka gufungura no mato bitagendeye ku burenganzira Iran yatanze. Bitagendeye ku burenganzira bwa kiriya gisirikare cya Iran, esitibwo ni IRGC ishami rikorera mu mazi. Hanyuma rero tukiri kuri departement y'ubutegetsi ya Amerika, ubwo cyangwa se icyo twajyanye na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabo, Marco Rubio nayoboye iyi minisiteri hasi ati turi guhamagarira
umuryango mpuzamahanga ko wasaba Irani guhagarika ibikorwa byose byo kurasa ku mato, gukura mine mu muhora wa Hormuz. Nyamara twibukiranye ko Amerika yemeje ko Iran naval blockade yakuye ziriya mine zo mu mazi bazikuyemo. Turahamagarira umuryango mpuzamahanga gusaba Iran gukuramo ziriya mine bateze mu mazi, guhagarika kurasa ku mato y'ubucuruzi ndetse no gutuma ibikorwa biberamo hariya cyangwa se kwemerera JC humanitarian relief. No kuvuga ngo bikomeye ibintu byinshi, ariko nko kuvuga ngo ubuzima bw'abantu bwongere bugaruke. Hanyuma birasa naho Marco Rubio icyo yashakaga kubwira ntabwo ari umuryango utazwi n'Ironi, Organisation Nationale des Nations Unies, cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'abibumbye w'ibihugu nyine byose bigize isi. Yababwiye ati niba mudashobora gushyira igitutu kuri Iran ngo ifungure Hormuz ku neza ya ekonomi y'isi, ngo uyu muryango ntacyo waba umaze. Ariko abantu bahise batangira kwibaza bati ese ko mwagiye kugaba ibitero kuri Iran mutabanje gukonsirita Loni, aka kanya nibwo igize agaciro mubonye ko munaniwe? Ntacyo Loni irasubiza kuri aya magambo ya Marco Rubio, ariko ni nk'umutego yabateze. Nicyo UN yasubiza, kubera ko n'ubutumwa bwa Antonio Guterres uzi ko buriya bucibwa amazi habona na kenshi umva Trump muvuguruza, kuko nyine UN rwose nubwo yashinzwe yitiriwe inyungu rusange, ariko nyuma byaje kugaragara ko mu by'ukuri yashinzwe mu nyungu bwite z'abantu ku giti cyabo. Tuse n'abaganiraho gatoya kuri iyi ngingo. None kuba Marco Rubio nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubwira Loni ko kwigiranye naho ntacyo yabimaze mu gihe itafata icyemezo cyatashyira igitutu kuri Iran aka kanya, bishatse kuvuga iki? Ni kwa kundi ushobora kunyagirwana n'umugabo ukabona we watose cyane, cyangwa se wagiye mu bintu uzi neza ko nta wundi muntu ukeneye, aka kanya yenda bikaba bikunaniye, akaba ari gutangiye kubona ko hari izindi mbaraga wari ukeneye wari kwitabaza mbere utitabaje kuri iki gihe, kuki Loni hawe agaciro ari uko bisa n'ibyanze. UN urabona ko uburyo bwose leta ya Amerika yagerageje bwaburijwemo. Uburyo ndi kuvuga ni ubuhe? Uburyo bwa gisirikare, first of all, babanje no operation Epic Fury, ragendera senye byasenye, bica abayobozi batandukanye mu nzego za gisirikare n'iz'ubutegetsi, well and good. Ariko se effectively operation icyo yari igamije cyagezweho? Still now baracyareklama ko Iran ishobora kuba yarageze ku rwego rwo kubaka kirimbuzi. Ngira ngo ku munsi w'ejo ni inkuru ninza kuyibona hano biraza kuba ari byiza kuri the Hormuz Letter. Ndumva ariho iyo nkuru iri ku munsi w'ejo, abo twaganiriye ngira ngo twayiganiriyeho ndabona nari kuyibona neza. Ariko ni inkuru Deputy Chairman w'inteko ishinga amategeko ya Iran bita Hossein yavuze ko itegeko rya Sharia ndetse n'iryitwa Fatwa ari amwe mu mategeko ari kubuza kiriya gihugu kuba cyadiragiza intwaro kirimbuzi. Sharia na Fatwa bivuze ko ni amategeko yihariye agenga imyemerere, yego ni itegeko Islamic rule, nubwo ibihugu byose bya Islam Sharia birengera. Hanyuma na Fatwa bo navuga ko ni amahame nayo ya Islam ariko yashyizweho na buriya butegetsi bwo muri Iran. Ati rero ayo mahame asa nk'aho ari kutuzitira, ari kutubuza kugira icyo twakora, otherwise twe twakwiye kuba twagireje ikirimbuzi. Ubu butumwa bwa uwo twakita nka Vice President w'inteko ishinga amategeko bisa nkaho yabwiraga isi ngo twubatse ubushobozi kirimbuzi. New message. Yego. Ariko ntitwashatse gukora igitwaro kirimbuzi kuko yenda amategeko ya Sharia na Fatwa atatumbaraga z'undi muntu wari wese nagatwemerera kubikora. Ni nkuko waba ufite idini ariko iyo dini rifite imiziririzo. Reka dufate muri kiliziya y'utarabatizwa tarahabwa ukarita ntuba wemeye guhazwa n'urugero nguhaye, bivuze ngo ntawe uba wabikubujije, ariko imyemerere yawe yuko hari intambwe bigusaba ko hari intambwe ugomba gutera kugira wemererwe guhabwa Ukaristiya. Rero nituvuga ngo Sharia na Fatwa nabo ni amategeko agenga idini ya Islam cyane cyane hano muri Iran, ababuza gukora igitwaro nk'icyo cya kirimbuzi bitewe n'ingaruka kigira, kuko icyo kiba cyarakorewe yenda ari ukwishongora no kuba cyarimbura. Ariko mu myemerere yabo bakavuga bati aha ntituzahageza kuko twebwe imyemerere yacu itabitwemerera. Bwana Semugisha, nguko rero ubutumwa bwa Marco Rubio nsubije icyo wambazaga, suko UN mu by'ukuri tagahawe agaciro ahubwo nibo bayiciye amazi. Reka tunyarukire gato kuri France 24, basa nkaho bari gusubiramo iyi nkuru twavugaga. France 24 iti amasaha 28 nyuma yuko Trump bo babyise ngo ni projet libre
cyangwa se Project Freedom, Perezida Trump ahise ngo finally gives up escorting ships through Strait of Hormuz, ati rwose mu gihe kitarenze umunsi umwe Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo guherekeza amato y'ubucuruzi mu gifaransa kizavuga ngo renonce finalement à escorter des navires dans le détroit d'Hormuz. Ni ukuvuga ngo ahagaritse cyangwa se ubundi dushobora kuvuga ngo ahise nyine yisubiraho ku ijambo yatangaje cyo kuherekeza amato yavugaga hano yafungiye mu muhora wa Hormuz. Aya mashusho ahari abantu barayabona, ubutumwa bwa Marco Rubio bwabangirijwe na statement ya Trump bagaragaza Hormuz n'ibindi bitandukanye. Tunyarukire gato kuri Global Surveillance. Joseph unyemerere tuyirebeho gato. Ubu tuvugana yamaze kugera, yageze i Beijing, ariko reka tubanze turebe amashusho amwinjiza Beijing. Ndumva turi buyakure kuri wall agaragaza ari Beijing, hanyuma nguyu rwose yinjirayo. Muramubona Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi, held the talks with China for the minister. Delegation yose yamuherekeje abaperesi. Hanyuma ku ruhande rumwe ngaba rwose Abashinwa nabo bicaye neza mu byumba, umutekano usesuye, byongereho n'ubwo abayobozi ba Iran. Urabona ko umuco wabo uri bajye bawusiga rwose, ahantu rwose bagerageza kubrandinga no kwamamaza umuco wabo. Hanyuma rero ibyo baganiriyeho nta bindi, kuri table y'ibiganiro hari kuvugwa Joseph ibyerekeye n'ubundi amazi y'umuhoro wa Hormuz, ariko impamvu nari majije hariya ni uko Ubushinwa kuri Global Surveillance, Ubushinwa bwari bwemeje ko Iran ifite uburenganzira bwose kuri nuvuga ngo nuclear energy, hanakubiyemo gutunga kirimbuzi. Nuvuga ngo Beijing cyangwa se Ubushinwa bushyigikiye ko Iran yatunga kirimbuzi, batitaye ku byo Amerika yavuga, batitaye ko na Trump mu minsi mike itageze ku minsi 10 tariki 14 z'ukwezi kwa Gicurasi biteganyije ko agomba kuba ari mu Bushinwa. Batitaye kuri ibyo, Ubushinwa bwashyigikiye projet nuclear za Iran. Birasa naho Leta Zunze za Amerika zari ziherutse gushyira igitutu ku Bushinwa binyuze mu mutegetsi mukuru Xi Jinping, perezida w'iki gihugu cy'Ubushinwa. Trump yari yamubwiye ko agiye gushyiriraho Ubushinwa ibihano cyangwa se kuzamura ibiciro ku biva mu Bushinwa byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kigero cya 300%. Ahangaho Ubushinwa butazuyaje bwahise bumubwira buti ibyo bihano byanyu ntago biri budukange, mukora icyo mushaka, ariko kandi tuzahagarara ku ijambo ryacu nk'abantu nabo bihagazeho. Ubushinwa rero kwakira Aragachi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran, bifite ubutumwa byatangaga ku isi. Nge simvuga ngo bashyigikiye, ahubwo bagaragarije isi ni nkaho ari umuntu waje kuvuga ati kuriya muntu ari kutuziza iki, uburenganzira bwacu twe ntitwemerewe ibi ngibi. Ubushinwa rero bwanze kurya indimi, buravuga buti kimwe natwe n'abandi bose batunze intwaro za kirimbuzi, ni nkaho bakavuga ngo twe ntitubone impamvu z'uko Iran nayo itatunga izo ntwaro za kirimbuzi. Ni nko kuvuga ngo twitandukanyije n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gushinja Iran yakora mu gihe yaba ifite intwaro za kirimbuzi. Bati turabona ubwo burenganzira ari ubwabo kandi nta n'ikibazo tubibonamo. Niko Ubushinwa bwatangaje. Wa mugani tugomba kwibaza duti ese ntibiri buze gukoma mu nkokora ingendo Amerika ishaka kugirira mu Bushinwa ndetse n'izindi gahunda cyangwa se projet zijyanye n'ubukungu iki gihugu gisanzwe kigirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko urabona ko mu Bushinwa ho ntago bigeze babiha agaciro. Ntago babiha agaciro, ndetse i24 News yemeza ko ngo hari amasezerano, ibyo bari kuvuga ngo amasezerano rwose ashobora kuba ari bugufi, kandi tuni expecta ko uruzinduko rwa Dr. Abbas Aragachi Beijing ruri buze gutanga umusaruro ukwiye, rukaba uruzinduko ruri buze kuvugirwamo ibihesha isi amahoro, kuko sofa ubukungu bw'isi buri gukomeretswa bikomeye na ziriya ntambara. Akagunguru kari ku madolari 120 kugeza ubu, bivuze ko biracyari bibi ku masoko, ndetse ubwo twe tuba dutuye mu bihugu rimwe na rimwe biba bisaba ko hari abafungura amayira kugira ngo tubeho, biraza gukomeza kutugora. Hanyuma turi buze kunyaruka nanone ku rukuta rwa Iran Observer. Ahangaha rero Dr. Abbas Aragachi yibereye Beijing, ati ngwiki, ati abayobozi b'Ubushinwa bambwiye ko Iran rwose yahindutse significantly nyuma y'iyi ntambara. Yarahindutse bifatika muri nyuma y'iyi ntambara, biragaragaza ingufu n'ubushobozi bwacu. Ati kandi ubu twinjiye mu gihe cy'ubufatanye hagati ya Iran n'ibindi bihugu.
ni nko kuvuga ngo Irani nk'igihugu mwafataga nk'igihugu cy'ibyihebe cyangwa se kidashobora gukorana n'uwo ari we wese, nyuma y'iyi ntambara isomo twe nk'Ubushinwa tubona cyize ni imikoranire n'ibindi bihugu kandi bisa naho ari byo twifuzaga. ubu ngubu Irani yabwiye ko yahindutse kandi yava mu mufatanyabikorwa mwiza noneho kurenza uko byari bimeze ritaranagabwaho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nge iyi imvugo mbaye nk'uriha ishusho navuga ko Ubushinwa bwacaga amarenga bubwira Irani ko ubu noneho aribwo mwumva impamvu imbaraga mukoresheje mutugana mwari kuzikoresha na mbere y'ibitaraba. Diplomasi ya Iran Joseph ikomeje gutera imbere, ubwo ni nako kandi turimo turasatira umusozo w'ikiganiro cyacu, aho twemereye abadukurikira ko mu by'ukuri tuzatubicamo byihuta bitarambiranye. Hanyuma ku munsi w'ejo twavugaga iby'ubwato bwarashwe burasiwe hariya Hormuz nyuma y'uko bari bikaze ko Amerika iri buze kubatabara. Hanyuma rero ubu bwato nk'uko amakuru ari kubyemeza nibyo tugiye kureba hano. Hanyuma ngo ubu bwato bwatatswara mu muhoro wa Hormuz, bwari ubwato bw'Abafaransa bwitwa CGM San Antonio. Ubu bwato ngo bwikanze ko Amerika cyangwa se iriya Project Freedom iri buze kubaherekeza bagaca hariya, nk'uko Trump yari amaze kubivuga, ariko batekereje ko rukomeye cyane rw'igisirikare cya IRGC. Bari bazi ko bari baherekejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ngo baje guhura noneho ubwo na bariyeri idasanzwe ya Iran IRGC, ubundi bakomwa mu nkoko. Urubanza ari nabo bwo bwarashwe kuko ejo harashwe amato agera kuri 6 harimo n'ayemera z'Abarabu zahise zinasakura zishyira kuri bahise Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabo na Minisiteri y'Imari, bo bahise batera hejuru bavuga ko bitemewe cyangwa se bigiriye mu by'ukuri biribuze kugira ingaruka ku masaha y'ejo. Buriya dukurikije ibyavugwaga n'ibyo biri mu nyandiko, twexpectaga ko muri Iran hari buze kuraswa bikomeye, ndetse ngira ngo no mu kiganiro cyeje twa tusa naho twabipropojeho tuvuga tuti dukurikije imyiteguro ihari bisa nkaho hashobora kubaho kugaba ibitero, ariko kandi diplomasi ikomeje gutsinda. Ni prediction tuba turi gukora, ntabwo mu by'ukuri natwe Joseph twifuza intambara kuko irasenye niyubaka. Ntabwo twifuza intambara, ariko iyo wabonaga amagambo Washington ikoresha kuri Iran ubona ko habura amasegonda make irase, ariko kugwa nk'ibere nk'uko Abanyarwanda bakunda kubivuga nabyo bifite icyo bivuze. Ni ukuvuga ngo Iran isagafu kw'imvuga rimwe nk'uko abantu babitekereza cyangwa ku buryo babibwirwa. Wa mugani wawe twe natwe ntidufana intambara, ariko kandi twishima ko byahagarara mu mucyo ibibazo bikarangira, ariko gukandamiza byo biragatabwa nta wabyifuza, kuko buriya ibibaye ku bandi nawe biba byakubaho. Niyo mpamvu tuba dukora ibiganiro nk'ibi ngibi ngo duharanire ukuri, tugamije ko tugize amahirwe kwaramba kandi kugatsinda, kuko niko kuzatubatura. Ndagushimiye. Niko kuzatubatura Joseph, reka mushimire nanjye ku ruhare rwawe muri ibi biganiro byacu bigari kuri quick updates ziba bigezweho hirya no hino mu isi. Hanyuma kandi abantu bakundiye banakurikire 4B's Official, ni urubuga rw'amakuru narwo rubagezeho byinshi bitandukanye kubera hirya no hino mu isi. Blessings over blessings, reka tuze kubonana mu yandi masaha araza kuba ari imbere.